Sanjin Thangla Khom Amasa Nathupite Manipur Public Service Commission MPSC in Kumsani la som legup kuma alakila cho mains exam he athaka thali sunga boldinga Supreme Court in Commission 10 he sakna bol thali kalati khat Chandel chule Tingnopal Asia BJP in SOO Kuki Galgo bol mite mangcha in election bolding go ahidin NPP a worker den thil kilom lo tak thil ahidin BJP Chandel District President SK Angsilin again hi Kurai Asia NPP adingdi Laitonjam Jayananda active worker khat in muna mel het lauten bomopok sakoi Vahui TV Vaiphei News entu tezo sening doikim inchibai ka hongbuk hi chanchin akim zon ale en khom hitiu Manipur Public Service Commission MPSC in Kumsani la som legup kuma alalak mains exam hi athaka thali sunga boldinga Supreme Court in Commission 10 ahung hi sakwa hi Justice AM Khanwilkar chule CT Ravi Kumar apat ruling dungzuya athaka gongal ding exam ahin Kumsani la som legup kuma ala ki gongal exam na ala loting te chule loting lote dinga phalna pi ahitin order chun ahung tak lango hi Court in again bena achun kumsang nila som legup kuma exam na ala loting tate candidate te so exam ahin ahung loting ki to hi chun amau in kumsang nila som legup kuma ala sep now post mama cho loki theidinga lampi thei dingin again hi Manipur State in Manipur High Court in Alachita kumsang nila som lego kuma October tarik som lege ni MPSC in kumsang nila som legup ala lak huna exam ala bolo chule mains exam kumsang ni la som legup kuma gongal ding order apat chun special leave petition chule Manipur High Court in kumsang ni la som ni kuma December tarik som le sagi chule kumsang ni la som le ko kuma October tarik som le ye ni order review bolding petition khat dismiss ala bol to kitona hearing bol zonunga Supreme Court in directive ahung bol hi Chandel chule Tingnopal Asia BJP in SOO Kuki Galgo bol mite mangcha election bolding go ahitin NPP a worker ten thil kilom lo tak thil ahitin BJP Chandel District President SK Angsilin again hi Zi hi to kitona Molnoi village BJP te officer thula khom te to ki muna watsun SK Angsilin again BJP ki ti political party hi state ahin chamna polut tu party khata hi Zigol party ahin NPP in diglo taka Galgu bol mi te to asem khom ui ahung ti uhi wangsit tak thila hi NPP in Zigol thu diklo propaganda ball in election ding kuna bol sanga lungthim thing taka mipi in ball hitiu Chandel chule Tingnopal Asia mipi ten tuni BJP in lungthim thing taka party hin COVID-19 na nazi ka panpina na sepna alaki bol kha hi zika chun NPP in diklo taka propaganda bangjat hem ball in BJP te diklo taka musak ding lungyal hi ECI complain a bolo hi BJP te min si sak ding to kisaya BJP Chandel District patin ECI te kinga lekha alapio hi Press te to kimu khom na wachun BJP Chandel District Vice President CH Lalpu Ai Molin again tuzung somlani veina kitelpina ahin sit somni hi NPP in la theipona amau in diklo taka propaganda thil agongalo hi nuizat tak thila hi NPP in Zigol diklo taka bol sang in MPP 10 vote hi dik taka pik a hi theina ding in bol hi duty again pe hi 20 segment sida NPP se lakatabi mami samchilak matam oira abnina makoina madu hai hogdragadi akhoigi ason mo oiman khargani haidra haiba jadabugi damakta moina haijin mani haibasi haiman ba thoi aina hainingi maramdi kadigino haiba matamda NPP da karakadaba hill area 20 segment da kanasu leite haibada haiman ba thoi masi ai hainingi makoina lin halaga mitaramdai da mamai hai leiba matam duda makoina khom khangdadana masi tawbuni haibni aina hainingi Somlani vei channa Manipur State kitelpina to kisaya Kurai Asia NPP adingdi Laitonjam Jayananda active worker khat in muna mel het lauten bom apuk sakwa hi
Zithu hi zani zan dak sagi tong vela Imphal East District a Hengang Police Station Hope sunga khabei soi mamang lekaya Muhammad Abdul Kalam te in maya thil tunga hi ama hi khurai Asia NPP ading di laitonjam Jayananda active worker hi bompok namuna chu kisukha la thi bangma cho umpoi a hi wangin gate khot khak cho asia hi ji hi kote khutno hi wang cho het a hinai poi ji muna chun Deputy CM Y Joy Kumar in again state a hin law and order hi din mun hi a hoi ta poi NPP te worker khat in muna bompok sak hi political law kisai abang hi political to kisai abang hi khurai Asia NPP ading di Jayanta hin alo theilo a ahung tin khak ding launa ji ka jigol thil hi hungtunga hi ji ka chun state law and order a hoi tai ki ti hi akam be pu ki gen a hi tin again be hi government law and order paren pangangang mai wani I know it's getting worse and worse should I tell you ai wa kanogi phange ba UG group te gi and demand letter phange demand letter that telephone je to khoi telephone khang di pai ba ki pai dem ne adu kamay somna adu to luano phagalam di ai matam na phagalam mani adu na ta hojik ta di loina salak sar I don't want to speak more than that bompok na mundo kisaya khurai Asia NPP ading di laitonjam Jayananda in again ji thil tung hi thil ngol hoi ta ka hi ji hin bangma phatsom na umpona diktakin political hi sukmin si na ding a hi democracy a right to choice kiti cho suksi na ding a kimang a hi ati chole kitel pina a ading dite worker dang te king a tung lawa ke worker te king be pa thil tung hi thil khok ta ka hi NPP worker te king a thil law hung the a hi tin ama salam a khan le CEO chole police department te king a ala kigen ta hi ahin la tu ting ahin hol doding le akisai pi tu te mat doding agopo hi chief minister in law and order a hoi tak ati kha BJP worker te beb ding ahem ahi lo le BJP apang ding te be pa ding ahem ti hi chief minister in again pi hentin Jayananda in again hi so many days back months back in writing the NPP the threat lere NPP workers in the threat lere I was in writing the Marile Naba CEO the supigre district SP the supigre as a responsible citizen as a responsible candidate I loina mafam pibam thokpa complaint tawum thobu tawgre masida complaint tawgra mathakta boma masida tara mathakta akoi yengjan mangam da bhai base masi akoi ai hangninge ba koi lebak si honorable CM na BJP na lead to sarkar je lakpadagi ahin tumba yare haina mana ngangi ba law ribo madu BJP ki worker khaktang gira tumba yari je manipur ki praja BJP worker na tabajing di thonga da bom pokhai ga dabra haibu wahang je masi pakum honorable CM na bibi ga dabne Zillai Imphal District in Tunin Career Guidance cum Career Counseling to NYK Imphal Te sponsor Nanoi in Alamango hi. Zihunahin resource person in Nungak Deborah Kim Thinjoy, Deputy Manager SBI le Mr. Warren Muiva, Founder and Director Step Northeast Te Pangin Zillai Hope Songo Simlai Te to Newlamland Presbyterian Church Munin Hun Alamang Homo hi. Zihun amat now atsun puthang na isang khawte in hun hon na mangin chule YVA Joint Headquarter President Pu James Henry mangin le zihun cho ahung up the hi President Zillai puthang za sangin again na atsun zigol career guidance ki mat na hin hundang logol takin tu chung ahin mihing khat hi na in poimo mama khat ki ngai tu chu personality development hi chule benglam to kisaya heading poimo tak takte gen khom na huna open taka discussion goal Imphal sunga Zillai simlai te to hun ki mang khom hitin president in again hi Mayang Imphal constituency of Congress Party ading di ex-minister Dr. K.H. Ratan Kumar na gari so BJP worker ten so nga sepin attack alabolo hi zi chung chang ahin zani Mayang Imphal Thula khom te to kimuna achun Dr. K.H. Ratan Kumar in again Congress Party leader khen khat to Mayang Imphal Banguna ward number 10 election of flag hoisting to campaign khat le mat khom alahi zimun achun Mayang Imphal Bangun Lai Salam Academy pa ahun tun alangak zingo hi ahin la BJP a worker 10 amale MPCC a spokesperson Altaf Husseinin ahung chut nagari so nga sepin attack alabolo hi
Zebeb chu hilawin ama escort gari akichu ama worker te khatchungin le khutha kalahi BJP a worker ten atu penu MPCC a spokesperson Altaf Hussein hi nidanga BJP a worker a hilai in le meithal natingin alaka po hitai Zi kachun SIP Home Department chule ECI in Mayang Imphal area a B ka Banguna Ward number 10 a BJP worker 10 mipite suklau thong na chante ho hi ahun taka esui ahi poimo hi tu chung ki telpina a free and fair a hi theya force a ki bol BJP te chung a hi ziltil na poimo hi tin Ratan Kumar again hi Ungkragi mamangda koi charana nungtin gi pungani ga minute ni phurom satpa dwaida koi gi BJP worker singna ai samang na tongi ba gari sida koi attack tor pani maram di koi gi bengun gi ward number 10 da koi gi nongyai gi da koi phiral singkhalamba gi koi office hangdo mani maduda koi gi chuwa wangbal lagi koi gi inau altaf aina amalai ma se social worker ni je congress ki su koi spokesperson oina leibani ma su yauna koi all india congress committee ki leader weriba koi deputy CLP assam gi Rukibul Hussein yauna koi amadi party ki functionary mayam yauraga koi program se koi chatharam bani Election Commission of India in Somleni Veina, Manipur State Assembly Kitelpina, Huntim, Athaka Agut Kitna to Kiton in Imphal West Ding Election Expenditure Register Ball na Ding Huntak Agut hi. A Hunding Kigot Takdung in Election Expenditure Register Ball na dinga amasading in 2 tarik somle dile somlenga got hi. Ani veina ding in 2 tarik somni lenga le somni leguk dinga got hi. Election register ball na dinga Imphal West DC complex Kumbirei Hall le courtroom hiding a hitin District Election Officer Imphal West TH Kiran Kumar order chunagyan hi. Border pillar number 78 more Sunrise Ground na Myanmar Namfalong Bazar pat Myanmar na ilam chu zaning ni tak lam dak li le minute som li dom vel in da kalkim khadding vel mei thal ki kap ging hi Meithal git na mun border to kinai umte nating in agit he te hi ahila athile amang chubang ma het hinai lo hi kumsang ni la somle sagi kuma alaki bol somle khatveina Manipur State Assembly ki telpina masanga thil so khat to ki saya Thobal Police Station in case khat file ala bol chu sukfela hitai tin wangkim AC BJP ding di yumnam na bachandra again hi Zitho hi Yumnam na Bachandra in muna press te to ki mukhom na alagyan hi Yumnam na Bachandra in again FIR alakibol na achun kalapang poi FIR achun unknown supporter of Yumnam na Bachandra tia alaki file hi ama chunga FIR ki bol 42 to 2017 Thobal Police Station under section 148 149 171F 188 325 446 IPC hi Case ball tu to kimukhom in application case to ladok kitang katin kinop tu na lekha hall chu police Thobal Police Station in final report ahung thot to kiton in 2 thatari ge nia Chief Judicial Magistrate Thobal in case to dispose a ball tai tu hin chu kachunga case bangma ta poitin Yumnam na Bachandra in again hi matam gi matungina complainant oibiriba aduga Hamina Jarakanda Yasana Bamaka Puzara Padagi Akogi Kari Hatare Kesu Udwelgi Amuk Karuna Akogi Applicana Thazan Bibadagi Police Station Thobalna Akogi final report or in a Tabirakanda Handaki Kanogi Tha Sigi Tarik Nipanda Honorable Court Chief Judicial Magistrate Ki Judge na Ayaba Pibi Tuna Hanale Ramba Kisi Tasena Koi disposed of Wagi order ama Lejare Luna High case Adagi Axe Equitore Amadi Housing Agi Tata Hanale Ramba case Adu Clear Were Laitre Haidana Enemy Punamota Shirukshir Mayang Imphal AC NPP ading de Urikhinbam Ramesh Loinu Nira in Mayang Imphal Thana awang lekaya abachina BJP supporter ten life atem alabolo hi wangsi takahi Zigol Hill ki ball hi condemn ki ball in chule aki sai pi tu ten a at kai pi ding in achil hi
Ziho na chun NPP supporter ten again NPP ading di Ramesh Loinu chunga thil umdan chu ahile Amir kiti BJP a worker khatin Ramesh Loinu gari succeed pikin NPP a candidate Sukmin Seat kiti chu thil chandik lo ta hi Zigo la ki muda na politics lungel hi bangtik lai in le bol ki taloding in NPP a worker in again hi Metang ki like take tong na buhot na rakpa thawong asibo kupsin na nawa BJP ki worker Amir Haiba Nubasina Masana Tung Jeriba Gari to Tugai Jaraga Lana Pau Santota Buhot na Base Masi Mayana Taza Vigano Masi Yumpam Yauda Wapune Masida Mamanda Gurbas Kosalaga Bot Kaki Bedugumna Handachu BJP ki worker na Masana Gari Tugai Raga Bot Kaki Hemokandi Kalakan BJP Manipur Pradesh Chief Spokesperson Chongtham Bijoy to party apat kumgup ding in primary membership apat haisak hitai haisak na lekha order apat chun President A Sharda Devi into thatari gi ni akhan alapot sak alahitai ama hi sakna ama haisak na zi hi party constitutional article 2 breach of discipline clause B chule D noi rules and regulations suksi zi ka uripo mandal primary membership apat kumgup sung ding in haisak hitai he thei khat chu tu tha tarik ngani akhan CH Bijoy in achen na langfil khuno muna honamat na wachun uripok AC BJP ticket chu KH Raghumani ki nga pi a hinunga lungoi lo na zika BJP a vote peloding kahi nota a peding kahi tin again zi kahi zibeb chu hilowin RSS te min sulang in lungoi na le ala sulang kha hi Mohana agoda yam kana those who want me out kari gino haikanda handak aina bhole pani tok jerma matam da aina vote komada meeting masa da aina yam toina high giba corruption ni matang da hangak pa yawi public sina BJP manu yam karak boy sidi kamai to debe ada yam toina committee honestly hayaba kari maina vote kara di BJP wachno Congress wachno any party wachno corruption to mi sigje phar ga jail thamni che ai khara outspoken oi ba haide yam toina ngang reba same birena Sangolbangi, Arki Imogi, Piranchin Kabra, and on the middle the Nangi, but I on question to Jageva. Sarkar can Mamida to get big the Bni Haragada de Loshaladi Paba. Sarkar can the Sri Henry Arki Imoda to get people logical oinkali. Aduga Sarkar to go, I am sure to get P the Bni. Other see Berenda open question Mahangeva. I party the emulation at te, I Sarkar to go with the career role yogi, Matam Chupada party Manungi, faction Tolok. Matamda, I neutral in a Thamjan with Charukang Reba. I carry ticket Pidriva. Wajik, Manipur BJP, Masidi Mipung Kudimak season or lower Langtokpo party neighbor, Langtokpo leadership neighbor. Little moving Palo Erzik, Matang Palakini. Ticket Kida Pashaka and Kamtanaki and Mayan Hinary chair, Masiju Tizalaga Pramangalina, Lloyd Petrokini. Kanagumtan on Namdaba, Triton the way Aroy, Towning Stockton. BJP Hujik chair, use in a troll. Me season or Langtokpagina. Culture like other than hanging say BJP Manunda who ding Makar Lady Miriam say no Makata Lerinu BJP is used in Troni Loin Tolo. Manipur Humbit Zauding Kahitin Yai School Assembly Constituency Janta Dal Ading di TH Brindain again he. Z2 his Solban Assembly Constituency Janta Dal Ading di Dr. Loken Flag hoisting Huna TH Brindain again do he. Janta Dal United Mopatu te Presidium member he in Tingom Laikai Community Hall Hunamat Nawzun Yai School AC JDU ading di TH Brindain again Manipur BJP invite home kipat hi tuniting ahin thila kisang danglam bangma apodoku em mipi khanto na ding to kisaya athogian teu chu nasep sok ding chu ahi nasep so ding chu ahi mipi in kidoi zi ka chun tukum kitel pina ahin atit mama hi teu tel ting ding in lunggel nei hitiu iten hoitak lunggel hitiu tu idin munuhi thildik te hi anung lama thildik lo te hi alaya ti din muna hi taitin TH Brindain again bekit hi 2007 dagina ko ngasi boga last term siniko ako awon purak kane na ko ano sakara ma siem bine kari awon purak ke kari gi tibam de hengalai kari gi tibam da phagalak ke ana awon badi na thok tare lebak ki kan yaro lebak se Manipur se kanam letra
ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯁꯦꯝꯗꯅ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯈꯛꯅ ꯂꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯈꯛꯅ ꯂꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯉꯥꯛꯇꯣꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯈꯠꯀꯗꯕ ꯃꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯔꯟꯅꯥꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯑꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯗꯥꯏꯇꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯍꯨꯝꯐꯨꯃꯛꯁꯤꯅ ꯄꯨꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯐꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯃꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯍꯧꯒꯠꯍꯟꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯒꯣꯜꯕꯟꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ Zehuna chun Sagolban AC JDY ading di Dr. KH Lokenin again Sagolban AC BJP ading di khatin flag hoisting huna politics lawdew kampau chante ho hi bangsit takahi insunga ke hona kampau te ho hi mi pi te kinga sukla loading hi kitel pina huna hin mi pi sika thugen i hi zi un mi pi te kinga lungthim thing taka na sep ding hi chule khang thakten ama amau thim na chi ta na sep na pi ding huna hi Hunahin haksat na bang matun sak loading kahitin Dr. KH Lokenin again behi Sagolban miyang ki damakta hanban laitana khungpam sena raji ki phire laujadana ai ngasi songdok chari ba sine aba ticket pi da badana tana kari shandoe Loken bole paroi Loken paisa pirega yanagre bani shandok pi bani Bharatiya Janata Party ki phiran chikat pagi thoram nevi daduda ngang gi basing ado Sagolban gi prajana khangeba Lokena karam maina raditi da aurak ki bage karamaina raditi ki khungbam da lai bage karamaina Sagolban gi da praja gi da lepage bse Sagolban gi prajana khangi madu dai shandong ning de yam nane yam thaki imung manung gi ba wafam do madai da puthokna Lokena nganing de ba lai pa gi da makta Sagolban praja gi da makta miyam gi da makta kathok ba kadai ba ngam bage do madai da raditi gi ba wang nganing ne ba India to peace talk umzing NSCN GPRN te kilon sarle kiti Chandil Assembly Constituency a Political Affairs Committee te in charge D Johnny Lamkang in constituency sungo nagami te kinga tuchung kitel pina ahin BJP a vote pik sakte te nadinga ahungong galohi lungoi lo el sakna in zani khan Chandil ami piten lampi ala zuyo hi Protest rally zo zingka lamdak som vel in Chandil Panchai apat Chandila DC office ting lam azotu hi rally huna chun D Johnny Thilbol ka doipo D Johnny hiladok unagate unity suset hei puna we support NPF tia kiko hi rally achun DC muntun dikona Chandil District Police Additional SP L Amarjitin makai in police team te to kinoto na alapi nga hi Zani huna protest rally achun nupi khatinti hinagena nagami piten adoi tak pik saka kilonsar D Johnny in Chandil Asia nagate su tutu agam vai home to BJP a candidate te vote pedinga suklaw na ahung pi hi kalunga awai poi Chandila nagami piten kitel pina ahin nagami na dingdite hi kadoyo tutu athil dan hi Manipur vai home to tele ECI 10 ayat suipi kun tuchung kitel pina hin free and fair election hi sakhitiu zibeb chu hilo in NSCN GPR na mapui tulin 10 D Johnny Lamkang hi akin thailama Chandila pat lakdoa Chandila naga 10 kadoi pen teu kinga vote kapi theina ding untin again be hi Aikhoi gi naga issue or naga gi damak tunam thahallaga mana aikhoi aran balambi da pushenengai honabage khoi yajaningde adun aikhoi ma ashida leiba pamjadre chakhrashuno atopa maphamda adu akhoi NPF gi damakta lepkani avela thupite Manipur Public Service Commission MPSC in kumsang nila somlagu kuma alakila cho mains exam he athaka thali sunga boldinga Supreme Court in Commission 10 he sakna hum bol Dil cho letting nopal AC BJP in SO kuki galgu bol mite mangcha in election bolding go hitin NPP a worker den thil kilom lo tak thil a hitin BJP Chandil District President SK Angselin again hi
Khurai Asia NPP ading di Laitonjam Jayananda active worker khat in muna mel het lauten boma pok sakui. Dunia dengan news sancho hitai entu tezo sila lengun mangpa.